tun lai hian Hawng zali somli alar hle maya tun tum hi Zoram Hawng zali somli man voi khatna alo ni lawa Nikum April thla khan Hawng zali somli hi Zoram Excise Narcotics Department chuan an lo man to a thu chua po an siam nge ani an press hand out thi nakina kan la chiaranga tren khat chuan in hriat hnu ni ka ringa kei pa beng hong lo ta chuan ka hriat voi khatna ani awang le kan channel ngai thla thin te zinga po la hrelo kanom ve takin ti in ka handa mai ani Excise Narcotics Department thu chua chu hetiang hi ani Excise Narcotics Department chuan April ni thum sang ni som ni pali ni lai ni choma dar som le achan ve khan aizol view Falkland venga heroin ke zinga le gram zali som ni pasari Hawng zali somli le anei tu nia pu mi pani lalnun moya puya ti hriat kumsom thum pariat chut zosoma late fapa teidu tripura tuna eden thar venga khosamek le lalchoi liana kumsom thum pali than khuma fapa khampat kanan Myanmar tuna vai rengte kong thar venga khosamek nia inchal te chu an man heng heroin te hi Myanmar tangaron lak second hand bel kara thu ruk anni heroin phurkwal na atana an man tata yoda truck MZ01V sang hi som pariat po ren sak ngal anni heroin wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 to chanin thu boy siam sakanni he thu boy a hian thiam lo chanti ran ni chuan kumsom atanga kumsom ni thleng zel tan le poisa cheng noi khat atanga noi ni thleng choi bok tura hrem thei an ni ang ti in April ni thum sang ni som ni pali khan Excise Department chuan thu chu an siama an thu chu to pa hian Commissionerate of Excise and Narcotics Public Relations Officer Peter Zoram ming thangan ming aziak nge ani lalnun moya puya teidu tripura ti hi tuidu ti turni angem o ka ti dewa tuidu le teidu hi khoming in ang zia dan sang mai nge khorhan ve ti chu ka hrelowa kalo hriat ve thin dan chuan tuidu ti hi ni a an ziak sualem ni ang ka hanti mai phei chu ni a hrechiang zok kanom chuan comment lamain ron soidon nia number 4 Hawng khat anti hi pek khat tin soila afi main ka ringa ari zonga hian Excise in Hawng an man zat le a kezi zat an soya tanga chut chuan Hawng khat hi gram som pani aina retret tina ani a amana san tak lai chuan aizola Hawng khat hi cheng singthum sanga te ani chang nin an soya Hawng khat chu penicillin bura hian anda chong le a damdoi ti thin ten an lei tamber chu kep an ti a chu zun thlum nei ten in chiunan an man thin syringe tereu te a chin sen hi te khongan manga chu kep khat ti nemo chin sen khat ti nemo an soi mai thin Hawng khat atang hian penicillin bur som thum panga vel an te chuak tlang puya penicillin bur khat atang hian chin sen som pani vel a chuak le thei nin an soi bok chin sen khat hi cheng zani atanga cheng zanga in kar velin le thei ni in ati thin te chuan an soya Hawng zali somli hi atam khop maya chin sen noi som pariat chuang lai turani mel ta a ante thuakin chin sen khat hi rui hlo ti tran tir tan chuan voili voinga in chiu na dai ani line ati thang to tan chuan voi khat in chiu na dai tok ni nan soi bok ti chuan Hawng zali somli chu damdoi ngol vei to tan po voi nuai som pariat chuang in chiu na dai tina ni anga ati tran tir lam tan phei chuan voi nuai somli chuang in chiu na tur dai don tina ni ra phlak le ni rui hlo do tu chi sang sarkar mi le sa te baka klom ngai pol te tha ti chak tura kan tran rol hi a hun ta hle ani thil dang de ulek han soila ngai thatu ten ka o voice hi a clear thalo in ti thu ka lo thina apoi ka ti khok maya lalpan remati chuan in zara le pathian zara man ro thazok kan la nei ve emanga fia taka in ngai thlak thei hun hi alo omang ti ka bei sei tlata tuna hi chuan mobile phone a kinemaster
then khatin kind master anti mangin o hi ka rekota volume enveloper mangin a volume hi a full lin ka up le a chu zong chu ka man ru ani a fia kek kok thei ri lo ni bere tuntuma hawng zali somli man chungchanga hian engemaw han soi ve chak te po kanaya amai ro chu ko ta thu boi kallai mek te ani to wangin engma ka soi ve talo mai ani tum kaw ni hlim taka mang turin ngai thatu te zong du sakna ka hlan veka che u